Ka Hill State People's Democratic Party kalau penpau bagi jing ai jing mut jongka, syaka expert committee ke bapet banyak ban Pynkylla ke state reservation policy kalau ong. Baka ritisan syar kari India kam kedau baka Jingbun-Paid kan dai nong rim ban penbet thamai ya katai ke policy. Haba Kren cikilat pathai kubor uba pan bor lang rin tatyang u General Secretary ulaong bakum ke parti ke kwa. Bahagi district baper ke bahak tungkam ke dai ban long kendai 4% Katkum ke jingla ban yakun kisam lawat kam. Ulaong baka bahak prapo persen yaki kasi jaintia bat garuru Devan Island banyak kun bet kat bala. Katkum ka office memorandum 1972. Pipuli yang tu ka syai kadar. Ba laong ba according to Article 16 clause 4. Dai. Lapor untuk bakadik inadequacy of representation of these communities who would kasi jaintia bat garu. Article 16 clause 4 ka khlam karo ye ka ratio ni proportion ka population mar rang ni nim Kren ka population nim in terms of population ha ka HSPDP nim shing ko ring shim mai ka article 16 clause 4 ka Kren shai ka but in a of representation baling ni shai ni bang hai ka to bataw bol ba hagitu le singa abono hakat ni por ba shwa ba ka Meghalaya kan yo ega full-fledged state. Ini apa nang babu ki employee jong ki government offices kim di ki khasi. Mana gujing yu jingai, gujing syampang, gujing start jong ki leader jong ki bah itu ki po. Ki sebenarnya itu 40%. Nam tak khasi jong ki garu. Ringi yang pemerintah pada, nomor kapor kalau yang extend. Ki kena ignopas, nawisnam, shuwisnam, kila buat pelat ki hajar, ki hajar. Nomor tangan yang shipping ini 40% plus 40% karena 80% in order of merit. Apa yang in order of merit, ratio ke reservation in order of 40 plus 40, 80% in order of merit. Harus dibayar kerja. Dah kau baklam, no Shillong ni kia Shillong, harus berdai bat kiwi ki jet beri udah singlang mana. Nomor hampu hingi ko 5% dan 50% kadang 46 kiwi pa. Pi baling akan kumta pila rangi Pynkylla yang ni ka reservation policy yo ba ka attract yang tu ke judgment juga Indra Swami but government versus government of India 1992 ham tu ni ba ka government of India ka ai ka 50% amar ta da ni so khia yang ni mo ndai ta kata ni la ban attract article 14 equality nomor tadang ni ong ban penhe ni ban perit yang 40 in order of merit. Kita di gini semua. Nomor tadang kajar dan 50% mana benci mungkin makhluk. Manakala HSPDP were very clear 40 plus 40 is 80% and in order of merit. Number 2 harwede batka reservation apa district. Yung 80% ringing yung 90%. HKUM ham tu 1976 ham bala tu ya. Ada di sini waktu. Long bangi mana ban pini ka ju. Ka reservation 40 for state bar ka district. Ham tu ladan ki tiang bong it cannot be strictly adhered. Ya ketika 40 ham district kum bahas state. Nomor tadang ini 90%. Nang bata employment ham district level. Nomor kan ini non transferable job. Pi nomor tadang ini 90%. Habur ke district lah, kasih jantia dengan dia longgar es. Kebalai, harap dia buat kini ka puli putih akademik karya. Hamni ru ni, akan macam kebalai kan macam tu ke proses career forward. Ngang itu ke proses career forward kesini bah. Lagi mana ban pandang career forward. Di kalau jujur, kadang galak sekali snap. Tidak kalap skin dilada don ki sama giba puli giba up lesi kila pas interview menta ini kita nak waiting list yang price nam ada yang list nam ko ka custom ko ba Katkum ka soal kasha itu ko 27 plus 5 ni kalau like ma kita mau like ma kimi am show nomor ki aku tu list nam til mar orang yang ma kamde belum tu sini ki bela pas ada ko waiting list kita point itu proses
Begitu ke proses of carry forward kemudian benar. Kediban stok lah itu. Proses carry forward. Oh, kalau kita kipas maki garu kampun, tapi kita kemudian lepas juga kampun tapi juga kemudian carry forward. Bahkan ini kan warna katanya ada efisiensi juga bagi government sectors. Oh, yang lain, ya percentage of qualification for further studies nanti garu bolong nak jam, nanti kasih detail nak jam. Nama kita hamtu ni omba kideban pinsangnya ya betul bagi cimen order of merit. Tapi orang doktor tak kita yang kanit kita technical kita kaji dan dari itu berpendapat government kota tempat don kita exam. Jadi mana kita kideban cimen in order of merit. Kin perlu nak itu reservation in order of academic career. Itu kata dia kapang. Nanti ada saga kapa khadu. Ini kapa khadu kalau ni kerpat yang expert committee. Lalu merupakan shim yang kena kita baik. Kalau kapa khiama, bahkan nundan bahkan nunggu kajing repair. Kajing repair suatu hanya yang baik. Apa yang jadi kita cek boleh yang nak salah. Maka ni kalau beri critical issue nomor ternyimpa, pakai bagi semua ini request kita bikin shim berai. Kaberi yang penuh ra ya penuh kajing ya susi ini kata kajing penesu jumun hanya bang. Kita ini representation bang ni abi di expert committee. Bam bam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.